Kotloloho ho tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho tseo re di thakgolang ka ho lekola tse itlhommeng pele. We've got anchor supporters, fundraisers who are willing and able to give quite a bit of money to support the work of the ANC. Mopresidente wa ANC o tletse morolo ka tshehetso e bontshwang ke bahwebi ho thusa ANC ka ditjhelete. I think the challenge here would be is how much does Mr. Ndlozi or Dr. Ndlozi want to be still part of the EFF structures, but use the EFF structures to deepen and consolidate his rise in terms of becoming the leader of the party. Bahlophulli ba dipolotiki ba re ho tlilo ba boima haholo ho EFF ho tlatsa sekgeo sa ngaka Mbuyiseni Ndlozi parlamenteng. Melaetsa ya matshidiso e ntse e kena ka bongata lapeng la kgalala ya Kwaito Doc Shebeleza ya hlokahetseng kajeno. Moifo o boetse o hlophiseditse tse mothangwana re a o amohela re tsamaya mo le Agustin Letlalo ha re wele kgabong. ANC e tletse morolo ka batho ba batsho le ba basweu ba bontshang tshehetso ya ho tshehetsa mokga ka ditjhelete. Mopresidente wa mokga Cyril Ramaphosa o bile le papadi ya kolofo Rodenbosch Western Cape kajeno e le karolo ya ho lelekela mekete ya puo ya January 8. Mopresidente Ramaphosa o kopane le batho ba nang le bokgoni ba ditjhelete papading ya kolofo ho thusa ANC. Bothata ba ditjhelete ke sita e kgolo mokgeng nakong ena eo botshehetsi ba yona bo ntseng bo fokotseha mme le dikhamphane tsa private di seng di sa kenye letsoho haholo. A resurgence of support in the business community, both black business as well as white business. So we are really overjoyed. We've got anchor supporters, fundraisers who are willing and able to give quite a bit of money to support the work of the ANC. Jalo ka Afrika Borwa e lebelletse ba etapele ba lefatshe sebokeng sa G20. Ramaphosa o re ba tla sebedisa papadi ya kolofo ho thabisa ba 80 ha mo lo bua ka mathata maemong a matjhaba. We've got the most beautiful, well cared for golf courses in our country, and interest them in playing golf, because it is when you play golf that everybody's hair is let down and you're able to talk serious matters either of state or of nation building and all that. So many of us will be trying to improve our golf game because we've got a target audience with the G20. Mopresidente Ramaphosa o tla tsetla puo ya January 8 ka Moqebelo. Liki ya mekaubere ya ANC Northwest e re karolo e ikgethileng e bapetsweng ke bahurutsi ntweng ya tokoloho ya Afrika Borwa ha e ananelwe ka ho lekaneng. Ha ho moo e ngodilweng le hoja ba hlorisitswe haholo ke mmuso wa kgethollo ka nako eo ba neng ba nehelana ka botshabelo ho baetapele ba neng ba le palehong kapa ba fetela kampong tsa Umkhonto wesizwe. Lefelo le botlhokwa mo historing le motheo wa kemo kgatlhanong le tlhaolele. Le nnile le seabe se se botlhokwa mo kemong kgatlhanong le go tsholwa ga dipasa, e leng letsholo le le neng le eteletswe pele ke basadi ba di gatlamela masisi le bogosi. Le fa go ntse jalo, jaaka lekoko la ANC le tshwara dingwaga di le 113 tsa go nna teng, go boikuelo jwa gore go okediwe le go lemogwa seabe sa lefelo le. Lefelo le re emeng mo go lone le ke lefelo le e neng e le kopa marakanno a baagi ba leforotse ga ba lwantsha puso ya kgatelelo ya apartheid le ya bokoloni. Bogolo thata bomma rona ba re bona swantso sa bone fo morago ga rona ba eteletswe pele ke mmele le Ngoyi. Baagi mo lehurutshi ba re maemo a gompieno a ba lebaneng le ona ga a supi seabe se ba nileng le sona mo kgaratlhong ya kgololosego. Black ya rona gone e nnile le seabe go mo kgololosego mare ga ena ditlhabololo na re bone sepe ka kwano.
jaaka ANC e keteka dingwaga di le 113 baagi ba Lehurutse ba batla gore go lemogwe seabe sa bona mo go lweleng kgololosego le gore go tokafadiwe matshelo a bona. Sentle English, SABC News, Lehurutse. Bahlopholli ba dipolotiki ba re ho tlile ho nyolosetsa ho EFF ho tlatsa sekgeo sa Ngaka Mbuyiseni Ndlozi parlamenteng ka mora hore yena le Yazini Tetyana ba itokolle maemong a ho ba ditho tsa mokga parlamenteng. EFF ile ya thefulwa ke ho itokolla mokgeng ha bahlanka ba ka sehlohong ka mora dikgetho tsa naha le tsa diprovinsi tsa monongwaha. EFF e re ditho tsena tsa yona tse pedi di itokollotse mokgeng ka boithaopo. Tetyana e ne e le yena setho sa mokga Lekgotleng la ketso ya molao la Eastern Cape le parlamenteng, ha Ndlozi yena e bile setho sa parlamente ho tloha ka 2014. Ho ntshetsa pele taba ena pele re buisana le mohlopholli wa ditaba tsa dipolotiki Arthur Shupola. Ntate Shupola, re a amohela ditabeng tsa rona tsa Sesotho phirimaneng ena. Ebe ho itokolla ha ditho tse pedi tsa EFF parlamenteng ho bolela eng dipolotiking tsa mokga? Mona dipolotiki tsa naga e le tlhobaboroko kudu ka parlamenteng ya naga. O tlo gopola gore motho o tshwana le Dr. Ndlozi ke yo a leng talented kudu ebile le boikemišetši ba gage as an oversight player ka kwa go the national politics. E fela ka kwa go EFF e tlogile e bontšha gabotse gore nako ya gage e fedile. Re bone le kua conferenceng a se a kgone go fitlha, mme conference ya tlhopha baetapele ba bangwe gore ba etapele EFF. So e tlo ba disappointment ya kgolo kudu go bao ba be ba tshepa ba dinela go yena Dr. Ndlozi ebile ba na le kgolofelo e re ke e kana tsela eo bao ba bile le kgolofelo go yena ba tlo ba disappoint ka kudu gore o ke lo go lotse kwa parlamente e fela go membership broadly wa EFF a ke se gore e tlo tloa e le bothata kudu because EFF ka bo yona o tlo go gola ina le this particular capacity ya go kana go developa the leaders o tlo go gola ka ngwagola Ndlozi yena a intla go spokesperson ile a kgona go tausha di spokespersons tse dingwe tse di performileng ka tsela e makatsa. Ebe ke nnete ho le ho kae hore dikamano dipakeng tsa ditho tse pedi le boetapele ba EFF di dukehile? Ebe ke nnete ho le ho kae hore dikamano dipakeng tsa ditho tsena tse pedi tse sa tswa tsamaya le boetapele ba EFF di dukehile, di amehile, di senyehile? Ke nnete le senyehile. Re bone yo conference le di press briefings tse di dirwa ke yena moetapele wa lekoko la EFF Julius Malema. Re ba mmotšiša ka Dr. Ndlozi o bone mo go ya kwata ka gona e be bontšha gore their relationship is not really in a good state. But it's all the politiki e direga phathing ka tlong mo go mongwe baetapele re fitlhile na go kgetha baetapele go mongwe ka mo dipathing ba fela ba fapana and e fela ya nako e ha kwa pele kwa ba bontšha maturity ba boelelana o bone gore Dr. Ndlozi a sa resign as a party member o resignile fela kwa parlamenteng se fara gore e sa le leloko la party. Ebe re ka bona ditho tse di tshelela megeng e meng ya dipolotiki ka nako e tlang? Sorry? Ebe re ka bona ditho tse di tshelela megeng e meng ya dipolotiki? Wa kgonagala kudu wa kgonagala ke ra le tsonang le a tshone o diragala ka mo kokong la EFF le ka kwa makokong a mangwe ya diragala e dio ba ile gore a di diragala go maloko ao a tsega go lekana le Dr. Ndlozi ya kgonagala. Ntate Shupola, re a leboha haholo ka nako ya hao. Ke leboha. Re a leboha eo mmuhi ebile Ntate Shupola e leng mohlopholli wa tsa dipolotiki kwano Afrika Borwa.
Mui re boetse re o amohela. Nkgetheng wa bopresidente wa mokga wa Pedomos naheng ya Mozambique, Venancio Mondlane, o fihlile Maputo pele ho tlhomamiso ya mopresidente e motjha beke e tlang. O ile a baleha ka mora ho ema kgahlano le sephetho sa dikgetho tse akaretsang tsa naha ngwahola. Ho kgutlela ha Mondlane Mozambique ho tla ka mora kopano ya mopresidente ya behang meja fatshe e leng Philip Nyusi le mekga e meraro e sebeditseng hantle dikgethong. Mondlane e ne e se karolo ya kopano ena hobane ha se yena moetapele wa Podemos. Ha tlhomamiso ya mopresidente e lebelletswe ho ba beke e tlang, mekgatlo eo e seng ya mmuso e tekile boipiletso ba hore Afrika Borwa e namole. We're watching very closely what is happening in Mozambique. And obviously Mozambique is such a close neighbor to us, a very good trading partner, member of SADC. And as SADC members, we are prepared, willing and able to give them as much support as we possibly can to be able to navigate their way out of the challenges that they face. And we hope that the 15th will go well. And they have our full support in every way possible. SADC inkile qeto ya hore makala a yona a mararo a namole dikgulahulanong tsa dipolotiki pakeng tsa mmuso le baetapele ba mekga ya bohanyetsi. Barutwana ba matriki ba 2025 sekolong se phahameng sa Shingwezi ba kgutletse sekolong ka Mantaha pele ho dikolo di bulwa semmuso bekeng e tlang. Barutwana le matishere ba sebedisa beke ena ho itukisetsa dihlahlobo tsa monongwaha tsa matriki. Barutwana ba matriki sekolong se phahameng sa Shingwezi ba ikemiseditse ho ipabola ka makgabane dithutong tsa bona monongwaha. Sekolo se ile sa nka qeto ya ho bula dikolo beke pele dikolo di bulwa semmuso selemong sa dithuto sa 2025. E leng qeto eo barutwana ba dumelang hore e tla ba thusa ho kgola ditholwana tse molemo. I think we'll have enough time to push and have enough time to revise all the things that we've done throughout the academic year so that we'll be fully ready to write our last papers. Qeto ya ho bula dikolo pele ho nako e tjhaelletswe monwana ke lekgotla la taolo ya sekolo ha mmoho le batswadi. Sephetho sa barutwana se ntlafetse ha esale ho ba qeto ena e kenngwe tshebetsong. In 2023 we opened 5 days before, and by then our school was part of those underperforming schools. Then we spoke with the SGB, we get the buy-in from the parents, we spoke with the learners about the importance of it, and we agreed that we must have a try on it. The school has already set up a pace that is at a level of distinctions, as the mayor indicated. Sekolo se ikemiseditse ho fumana sephetho se ka hodimo ho dipersente tse 85 e leng sephetho seo ileng ya se fumana ngwahola. Setho sa NEC ya ANC ya ibile letona la sepolesa Senzo Mchunu o hlalositse mofu Professor Sibusiso Bengu e le senatla se neng se nehetse mosebetsing wa sona. Mchunu o buile sena tshebeletsong ya bofifi ya Bengu e Shongwe provinceng ya KwaZulu-Natal. Letona Mchunu le Professor Sibusiso Bengu o ne a filwe boikarabelo ba ho fetola lekala la thuto ka mora ho putlama ha mmuso wa kgethollo. Ore mopresidente wa mehleng Nelson Mandela o ne a kgethi Bengu ho ba letona la pele la thuto ka selemo sa 1994 tlasa puso e ntjha, mme ka selemo sa 1999 ile ya eba moemedi wa Afrika Borwa Germany. Bengu hape e ne ele motlatsa chancellor wa pele wa motho e motsho University ya Fort Hare Eastern Cape. Tibello ke hore Bengu a phomotswe borokong ba hae ba ho qetela hosane.
Ka kapa ya mmino wa kwaito Vector Bogopane eo a neng a tsejwa ka Doc Shebeleza o hlokahetse ka jeno a le dilemo tse 51. Doc Shebeleza o hlokahetse lapeng la hae Fairlands, Johannesburg. Motsamaisi wa Doc Shebeleza, Sheikh Semvundla, o re Shebeleza o ile a amohelwa sepetlele Tshitwe ngwahola mme bekeng e tlang ka Mantaha o ne a tshwanela ho ilo etsa operation ya bobedi. Lefu la Shebeleza le matsatsinyana ka mora ho hlokahala ha sebini sa mehleng sa mmino wa Afropop Winnie Khumalo. Ka ho le leng kopo ya beili ya babilaelwa ba babedi ba bahlano nyeweng ya polao ya Canaan aka Forbes e khutliseditswe morao ho fihla ka la 15 kgweding ena. Baqosuwa ba hlahelletse ha kgutshwanyane ka pele ho lekgotla la dinyewe la Durban ka jeno hoseng. Sena ke ho latela polao ya Forbes mmoho le motswalle wa hae Tibello Tips Motswane ka 2023. Mohi pejana re o kupile maikutlo a hao mabapi le ho hlokahala ha kapa ya mmino wa kwaito Doc Shebeleza. Ebe ke eng eo wena o mo hopolang ka yona? Maikutlo a hao a latela ka khatiso ya video ya WhatsApp. Nna Doc Shebeleza ke mo hopola ka hore hothi ona thusa batho ba kujwana di mahetleng haholo. Pele ya hae e ne e jeya ha moya wa hae o robala ka khotso le bohle ba silena le ka kwana lefatshe. Dintho di ngata tse re ka hopolang ka pena ka tsona mme ke mo hopola mana ha ne a fana ka ntlo ka mane ka Freestata le lapeng le ne e hloka re ketso tsa hae tse ntle tsena di etsa ntse re tla sala re di hopola ka mehla moya wa hae o robala ka khotso. Nna Doc Shebeleza ke mo itse ka mmino wa ge o monate so and then le ka go thusa baagi. Ke hopola ka kapa Doc Shebeleza a ne re kopane kwa Cresta Mall a nkisa ko ntlong ya hae. We spent hours together, we spent lunch together, we enjoyed food le bana ba gagwe, re bua ka music. As a musician a nruta dintho tse dingata ka music. Robala ka kagiso o bone phomolo moya wa hao Shebeleza. Ke tlabula ke o hopola. Moye hare hatela pele. Komishini ya naha ya bareki e re e tla fuputsa mohato wa Fly Fair wa ho fokotsa ditjeho tsa maeto. Komishini e re sena ke ho latela ditlaleo tsa hore khampani ena ya maeto a difofane e entse dipeeletso tse ngata ho feta tekano. Komishini e re e tla lekola boikamahanyo ba khampani ena ya difofane le dipehelo tsa molao wa tshireletso ya bareki wa 2008. E re e tla beha ka sehlohong dipatlisiso ho latela mofuta wa diqoso kgahlano le khampani ena. Komishini e kupile bareki ba amehang ho nehelana ka lesedi le ka thusang dipatlisisong. National Consumer Commission e simolotse dipatlisiso tse go latela dingongorego tse re di boneng mo mafaratlhatlheng. Ga ba dirisi ba ne ba bua gore ba ne ba bookile di-flight ga ba tsena kwa ba bolelela gore ba ka se kgone go tsamaya on the basis ya gore di overbookilwe kgotsa go na le di-consumers tse dintsi tse ba di tsereng kgotsa ba tsereng madi mo go bone gore ba kgone go fofa. Jaanong morago ga se commission ka gore e na le maikarabelo a go monitor the markets kgotsa go lebelela gore a go na le compliance in the market sale ya simolla to kickstart dipatlisiso tse gore re bone gore a go na le tlolomolao kgotsa tlolomolao ya Consumer Protection Act mo. Lefapha la Kgwebisano le diindasteri le bolela hore le tla rala mawa a ho thibela ho fokotswa ha basebetsi ba fetang 3,000 khampaning ya ditshepe ya Accelo Metal Newcastle KZN Vereeniging Gauteng le ho etsa kgothaletso ho mopresidente Cyril Ramaphosa. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE kwalwa horeng ya bohlano.
Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo di sebeditse hantle haholo. Ditheko tsa thepa le tsona di sebeditse hantle, oli e tala e hweba ka $76. Weso ho rwalla ha so qeta muru ha di rengwe ho sasa ke moifo wa Setswana ka hora ya borobedi le fumutang wa latela ka bolipi. Khotso. Khaiteri ke le boa ba bui marume ho tsa bolipi la simbre jena o shebile hona ka pa boprima ka pa le boa ho tjalo ka pa shebela ha o dipeletse beletse ntle fela le hore ha o shebile hona bolba Freestata ha re na ha Lesotho ho tjalo hona ka haro mafikeng se teksalwa le Gauteng pele tsona mo di tla pa poletsena tsa ha esale ho sana o hlokomele hore pula tsa esale tlahle le belle hona ka karolena ha o sentse o aga mehudi ho tjalo ka polokwana theoso jalo tla fela hona ka haro tekong le hona ka haro ka pa shebela ha shebile ka thoko ho mabopo ka pa bophirima tla ka haro ka pa le boa e tla le fela potse saenga ka shebile up in toni teng le ka hare una ha le kantle hona ha itlebele fela mo saenga ba probably ba tse tlhokomisa hore pula di tlahle di ka mahadima a kotsi hona boholong bana ha sentse le ho sana hlokomele hore pula di tlena tsena tsa haesale di tla ne di ne ka mahadima a kotsi di krateng te mahlokedi ya ha re sa motho ha re shebile boholo ba Gauteng ho hlokomela ho tla hlophole ka mafatsane a jeteng ala duma Pretoria Johannesburg di krati tla fitla fela o mashome a mapedi a metso e mena kaofela ya re balaga thaka ro lempo par shebile hona ka polokwane le hona ka ro Masina tsela ka Thando ka mafatsane a jeleng ala duma tla hlo chese di krati di ritha fela ho mashome a marara kaofela a re shebile hona ka Mashishing le hona ka Carolina ka mafatsane a jeteng ala duma le teng tla hlophole a re shebile sekunda le hona ka Standard Tone ka mafatsane a jetileng ho hlokomela hore tla hlophole di krati di ritha fela ho mashome a mabedi a metso sipileng kaofela Fryhead o tla jwale hona ka Lady Smith le teng tla hlo chese ka poletsena tsa hae sa re shebile Ulundi Richard Bay ho tla jwale hona ka ro Peter Maritzburg le teng tla hlo chese re khadi di ritha ho mashome a marara a metso e mena kaofela maletswai tsetse ke shabela ka kumba le sekshal ba le hona le ka hare kana jole le teng ho hlokomela hore tla hlo chese re shebile Gafrene te teng tla hle ka le fela ho lo shumele mtsimhlano ho fitla ho mashome a marara a metso e mena kaofela Langsburg le hona Beatrice West le teng tla hlo chese ka mare o mona le mane tsetse ke shebile hona ka Otsarame tsetse ke sala ba hana ka Beatrice West hape le teng tla hlo chese hona ha isale re shebile hona ka apinte no tla jwale hona ka Calvania tsetse ke salwana ka Sutherland le hona ka Kurumane teng ka hlochitse hona hesale di gradi di rita fela ho mashome a mararo a metso men kaofela Hak Freestata Welcome tsetse ke salwana hona ka Harmenisi tsetse ke salwana mulbane hona ka Mangaung Perengetso se ngata Bloemfontein le hona ka Bothaville le teng o tla hlokomela hore ho tla hlochitse hona hesale Sosolo Black di tamating le tamola Garipi le teng hlokomela hore tla hlochitse hona hesale re gradi di rita ho mashome a mararo kaofela hantse tse shebelana ka Ottosdale ho tla jwala hona ka Mafikeng le teng o tla hlophole di gradi di rita fela ho mashome mapedi a metso e ruben kaofela shebile hona ka Vryburg Tosca o tla jwale hona ka Rotaung o hlokomela le teng tla hlochitse hona ha esale ba buitsa pele pidi akalo a pe etso khotso